začíná polská sekvence, teda finská. Já? No. Okej, also není. Yritetäänkö keskustella jotain? Retetak, ano, to jsem rozuměla, retetak. Okei. Mun mielestä meidän kannattaisi tässä vaiheessa toivottaa oikein hyvää ruokahalua. Oh, Olen syömässä. das ist sexy. Joo. Was habt ihr gesagt? Ja, oder? War es etwas nicht sexy? Ja Anja jatkaa. Ja nyt toivotaan, että me saadaan jotain oikein hyvää roomalaista Das sind ruokaa. bestimmt einige schlimme Wörter, oder? Nee. Eine kleine... Okei, ja sitten toivottavasti myös tarjoilijat on hyvin kuumia. Me toivotaan, että ne tuo nakona meidän kaikki ruoat. Okej. Chci připadám, že bych vypadala hodně pěkně, jako jsem vůbec nerozuměla, co mi ta slečna říká, ale ledno. Also, wir haben guten Mahlzeit. Also, guten Appetit gewünscht. Takže tady jste viděli, Okej. jak slečny mluví. Jako, mluvili tak, jako, že bych jim, že prostě, jak bych vypila toho hodně, tak bych jim stejně tak jako nerozuměla, jako že teďka rozumím, že je řeřiko. Kein Problem. Toll. Total krass, verrückt, verwirrt und so weiter.